Usembut Menteri Rangba Bak Preston Tensong hakasing thoding ulahir jurip yaki caka hajan ke jingking Shirpi kabla terwa bencana ya ke police station ke fire station ke tourist information center pat ke office jong ke sinjuk kirang basnong ke Upper Shillong. Ya usembut Menteri Rangba Lasan Randu Assistant Inspector General of Police SP ke East Khas Hills bat Shillong City nalor ki officer ke tanat PWD bat kirang basnong ke thany Upper Shillong. Kini gajing jurip kadai ka balapan long na kabenta ban kmi bnia ya kicaka pat ban itu eki na kabenta kiti ki project. Habakran cikilat patai kubor usembut Menteri Rangba ulaong bekini gajing tay bakongsan na kabenta upajba kinlong gajing kerku ka bakraw ya ka thany Upper Shillong bat ki pajba ka jela baru kawai nalor kinong wan syangkai sya ka jela. Bangi le kabenungkong inspection kolong ya kani ke jingking Shirpi ka bangi don ke jimut bansna ya ka police station baru umjo ya ka fire service station hakatega jaka ka balai te kata kadi ka benungkong bat ka ba aru ni pe ya kani ke jaka ka banang kaliang jong ka folin baka srok mentakila dep atat baka don ka space ka jaka ka balai ka bangi na ka state comment ngidon jimut ban create ya ka infrastructure ka badai na ka bentaka kalak banlong na kementak ka tourist center ke tourist information center ban set up ang ni bat kumju ru ka office trekam le ni ka yeng dorbar jong ki senjuk ki ki rangbasnong jong kan ka area Upper Shillong barakawai teng lai pek ngilai mi de hakini ki kendiat sngi ki banwan ngan sakot ya ka meeting bat ka tourism department ru bengin walk out ya kan ka bentak no bengin snai kan ki infrastructure ban pensuk ya ki turis ki ba wan bat ki ba mkwa ban lekai keleng saudong syaki than di ba pero jok jela mekala jongi ka ba hap sedu setis dauki ka ba hap sesora ka ban ya ru sedu shanong stoin la ni sedu karohil leng ba jok de jaka tengai i ba kan de jaka kolong ka ba don kam hadu kata na kaliang jok state comment bengila ban penut kam nya ka komong api ya ki infrastructure ka bidei bat ka roi kapar bat ka bit ka piang jong ki pajba jok jela mekala jongi parokoi ka bidei ka ni ke area ka hap marsenda bat ka defense land te yakaneru ngas kutenat banyak tu ipi ba ngidon ke jinga day na kalian ke state government bat ke government of India ru ke jinga jan ke jinga day bat ka defense bat ki authority jong ka defense hakaba kumang opiyo ay kan ke jakaru bat perkela furlien day da ke jinga tre sutom bat ke jinga tre lang jong ka defense ministry ru rengkat bat ke state government bat ka ministry of road transport te hakabidei bat ini jaka ki ba ngiya tungku ka bangi propose ki di arteli kumang opi infrastructure ke bangi mut bat set up ya kaneru in penting na bangin lake ya ban ong na kaliang kabor sipai bagi kin sko bahaban ya support lang bat ka state government na ban kani kamdei na kamtaka individual interest kamdei na kamtaka property jong nori jong nu ane kalong na kamta jong pajba jong kejela mekala parakoi te personally ngan sa simkia ya kani ban penting na begini ki proposal jongi ki jing tumu jongi ban set up ya kini ki infrastructure hang ni hakini ki atli ki jaka kanlong ka ba yaj bet ka ba yarenti